Hagakan rutrik ujiliu arhajar arpuar hakupor kumbashpo bejemen step. Keladon gejingja hagashnong lat laram hanong spung kabahap hagamoplang constituency. Hagabaga kendo kelalet ban ya kawi keyeng bat langut ki kena ikladu ela kejong gejing im. Habaikran bu secretary shnong kalat laram uba John W Karmendai uletu mana kejing ter ulap ba lapsan ka kendo klashong senjor bat kelatua kensan bat tap ikan keyeng bat shim kejing im jogi langut kishpara. Uba John uletu bagi ni langut kebal kelak no latip kerteng kumuban lambiang Karmendai kendai senam kerta iban lumlang Karmendai hendreu senam kerta bat iri balen Karmendai sau senam kerta. Ulong bagi basyong basa akan keyeng kidon kendai ngut baro hendreu ngut kilalat yem kat hadu balayo akan kubor bat langut kila kelak no nak kejing syaban keyeng ha ka kendo. Kadang bolong ba teman kadai meneh porspo gede. Si kimpo kenal hiken bakan saja kan kita menja tegi dan hiyan nomor baka benang ro salam. Si kadai tensan dekat shoot ha baka kendau nadin yang. Dekat tua ka kendau berkhol tu asinya lu hiyan. Si bapli dia dan hiyan si kimla lai shoot sanu bakin kan. Kalau nomor kadai kita menja bakalong boy terkat mah. Si berkala ada kendau lu tak hiyan kapok yang berkhol peralut kan. Di sudan bok ba ita iwi kulung ro ba pa uyo ba peduk ha sadam kan de ita kulung ba na kulung ba redo ilajam kan de pa tila masau mi de kerparu malian kesnong ba malian ke sarkar bakan le e ken de mantai kini ki naga matakan kalong yeng atap ba kan kalong yeng ro kam dai kalong yeng ke badan ke ba am dai ba dona ki yo jempot kan Ha kapor janmiat pat layo jengtip basi iwi dukot jangan digalong yeng ila klak no ha ka CHC soyong ye belatip kerteng kom I dapi bandri Karmendai prasnam karta. Usai ketri gesnong ula pentip anagal ne kalong yeng ke balayap baru akan ke jengjam mentakilong saungut.